Danas u Londonu očekuje večeri snova moglo se naslutiti od samoga početka. Dobro otvaranje naše reprezentacije okrunio je u 9. minuti Niko Kranjčar. Igrač engleskog premijer ligaša Portsmoutha hrabro je potegao s preko 20 metara i Hrvatska na Wembleyu vodi 1:0. Kranjčar svakako zaslužuje pohvale, ali veliki dio zasluga za pogodak ide na račun engleskog čuvara mreže Scotta Carsona. Domaćem vrataru ovo je bio tek drugi nastup za reprezentaciju, a u početnom sastavu zamijenio je maksimirskog tragičara Paula Robinsona. Nakon primljenog pogotka, Englezi su pritisnuli našu reprezentaciju, u potpunosti zagospodarili terenom, no u 14. minuti sjevnuo je kontranapad Bilićevih izabranika. Eduardo je navukao trojicu obrambenih igrača, sjajno pričekao Olića koji izbjegava zaleđe, vara Carsona i šokira domaćina. Zaleđa nije bilo, zaspao je na lijevoj strani Bridge, a Olić je zadržao mirnoću u završnici. 14. minuta, Hrvatska vodi 2:0. U nastavku je McLaren umjesto Berija i Wright Phillipsa na teren poslao Defoea i Beckhama i osnažio napadačke akcije svoje momčadi. Isplatilo mu se to u 56. minuti. Nakon jednog ubačaja Defoe pada u kaznenom prostoru i to je 11 za Englesku. Šimunić je Defoea nepotrebno povukao za dres, a sudac Fjorfeld pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Frank Lampard. Engleska se u utakmicu potpuno vratila u 65. minuti. Peter Crouch uspio izmaći pozornosti naše obrane, sjajno ga je poslužio Beckham, a napadač Liverpoola ne propušta priliku za izjednačenje. Bilić odgovara uvođenjem Pranjića i Petrića, a koliko je to briljantan potez bio, pokazalo se 15 minuta prije kraja susreta. Pranjić je poslužio Petrića, a napadač Borusije još jednom pokazao kakav ima udarac. Više od 25 metara sjevnula je ljevica i Hrvatska vodi 3:2. Bio je to i konačni udarac za Engleze, do kraja više nije bilo pogodaka. Naša reprezentacija tako na najbolji mogući način okončala kvalifikacije i potvrdila prvo mjesto u skupini. Kao što se očekivalo u drugom susretu, Rusija je slavila Andoru 1:0 i na taj način uskratila Engleskoj odlazak na europsko prvenstvo.